Chibay vekule character study atan enoka chanchin kan zirho le don ani hethu hi voinun kong roi tu tan kan mang le anga lalpanin kanin pol na atan kan lo mang tangkai le theu don nia Genesis bunga chang som pariata tanga chang som ni pali thu hi lo ngai thla ila tin jareda chuan kumza somruk pani ani in fapa enoka aneya tin enoka ane nu chuan jareda chu kum jariat aladama fanule fapa te ane le hloma ti chuan jareda dam chung zong zong chu kum zakwa somruk pani ani tin athita a tin enoka chuan kum somruk panga ani in fapa methusela aneya tin Methusela ane nu chuan enoka chukum zathum chung zong pathian nen an leng dun thina fanule fapa te ane le hloma ti chuan enoka dam chung zong zong chu kum zathum somruk panga ani a tin enoka chu pathian nen an leng dun thina tin a om talova pathianin alabota ani lalpana thumal somro se amen tuilet ma khovela khan pathian hremi le tri mi jinga enoka hi alar pol ber ani ome aming omzia hi hlan ti na emo chia lo emo zui tu ti na ani thei vekani enoka hi jareda fapa khovela damri ber Methusela pa ani a rin na nei mi fel le ming thatak ani a hetiang mi ani theina chan hi pathian len dun pui fo tu ani a achan china tang hian zirtur atam khop mai kum somruk panga ani in fapa Methusela a ringa hemi nu hian pathian nen kum zathum lai an leng dun ti kan mu ani kum zathum somruk panga lai adama pathianin alabota ani naupang pakhatin anu hnena enoka le pathian len dun dan ti hian a soya pathian chuan enoka hnena enok kan kal thui ta hle mai in ain ke ina hnai to zok sia ho to lo mai ro ka hnena lo ho dai zok te ati e ti in asoyani nang pathian nen in leng dun thinem lalpa hi ilen dun pui ngaim zo da pui mo tak avan ni em enoka chanchin atang hian hetiang hian zirtur kongli in kan la chhuwa kanga a chanchin hi thui tak kan mulova ama ero chu enoka bu hi bungza le pariat thleng a chanchin zia na hi a oma chu bible pon lama mi ani wangin a chanchin hi mu tur tam tak oma sela kan tar lang vek lo mayanga ama ero chu bible kan mu china tanga anuna enton plak deu lai point li kan la chuk don ani ama sebera chuan enoka hi pathian nen anin pol thin intimacy with god ti hi anuna kan mu ani kan soi to ang khan enoka hian adam lai khan mimal taka pathian pol na mangin pathian nen anin karin lai chin na angai saka a active ema asiam tha a ati chakani lalpa po in pol forward a atopa pheichon nung chungin a hnena a roi ho ta nge ani lalpa pol hi nin om ti fo chang ine mai thei ama ero chu nin om ti chung po in tilui zelro thil reng ol tur chuan a ol lo lai pal tlanga ngai thina chu iti than to chuan ti lo I thiam to lo hial zokang he poimo em ani lalpa pol hinin om ti changte pe lo changte nei thin ma ila lalpa pol hearing tu chuan ange izoka kan that pui zoka a hluem ema chuwang chuan I hun ti thiang lim la lalpa pol fo ro apani na chuan enoka hi arin om tlut mai kha en ton tlak ani an hun lai khovel kha suala pung chakhle to a miti dan le nun dan kha an mu in zirve a ol samvia wanga khem na po atam hleang ti arin thei ani ma se hebrai bung som pakhat changa kan en chuan thuthung thar a hian thuthung thar jek tu te jinga mi in
achan chin ti hian alo chin chia ve kal mai ani rin na in enoka kha thi na hrelo tura lak bovina oma tin pathianin alak bowa wangin hu thei ani talova lak bova a om ma in pathian lom zong mi ani ti an hriat tir to renga ti in pathianin alak bo ma hian pathian lom zong mi alo ni to ti kan mu ani avan ro pui em pathian lom zong mi ni tur hian lalpa bula kun pe hun man pe ngai sak pe befo thin mi mirin om ni angai hi kan tan vena hian zirlai puimo ani le bok ome a pathum na chuan enton tlak nu na hnut chhe ti hi ani adama fapa kaina na unau abela atha nu khana tlan bota a chutiang ani ta ka chuan adama le evite chuan fadang setha an nei le a setha chuan fapa eno sa aneya ti chuan eno ka hi khovel mi hring chan chin kan chiarin bible record atanga kan enin adama thakal zela a chuan rukna atu chuan ang zong chuan atu chuan nga na a omani juda ho chuan an ngai sang em ema nun thatak te hi an ngai sang thina chuwangin enoka hian adam chunga anun dan le arin om na awangin an thakal zel te tan enton tur le zirchon zel tlak nun alo nu chi hi a enton tlak tak zetani enoka tes mani hi ama nilavin midangin kan soita zel zong ani heyani aro pui na em chu enton tlak avan ni te lul em ato bera chuan enoka nuna tanga kan zirtur poimo em chu rin na a dingte lalpan loman apethin ti anuna tangin kan mu ani lalpan enoka angai na tlat mai hi choi moina ani sa to a chu mai baka anung chung nge ya vana lak chho ani hian ata narin na ading ngeta mirin omte chunga lalpan loman ro pui tak apethin ti enoka kaltlang hian min mu tir atum ni in alang bok ani hengte hi enoka nuna tanga enton tlak kan mu te ani heng bak soi tur tam taka omang khamichin khanita sela he kan zirla hian enoka anga lalpata na ding het tur le arin na het taka vong ring tur hian lalpanin na lendun fo apoi mo ziamin hriat non tir le sela lalpanin kanin kar athat hian mani zokin nuam kan ti thina a hlok na tel tu kan ni thin mani ta na chakai khor le mani ta na tho rim hi chu ha thak chang chau chang omma sela alo nuam thina a hlok na a result kan mu hian chu chuan nun ati hlim thina hei hi pathian tan po kan tang kai na tak po alo ni ta thin ani chuwangin voina hian voinun kong hruai tu atan enno kanun hi izir thar le te ang lalpana thu kan zatan mal som ro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu tukina hian enno kanuna tangin character study kan neile ta zirlai poimo avan tling tak em khongai takin lalpa he kan zirlai hi angai thatu zong tetan atharin malhan som le angche min chandam tu kan lalpa isu mengin kan dile amen lalpan malsom theu cheu ro se nilen dom le vekule